but sometimes kuyenzeka umuntu abe iNazaretha yedwa kubo bese kuthi abantu aphila nabo noma esibongweni bangakwazi ukuthi bakwamukele ubuNazaretha ngenxa yezizathu ezithize. Kule video sifisa ukukhuluma ngezizathu ezithize ezidala ukuthi abantu bangakwazi ukuthi babubone ubuNazaretha ngomuntu osuke eyiNazaretha yedwa kubo, mhlawumbe ephendukile kubo waba yiNazaretha yedwa. Kucaca ukuthi abantu bakubo abayizwa indaba yobuNazaretha, yabo, abayamukela indaba yobuNazaretha, yabo. Ake siqaleke. Number 1, into yokuqala nje edala ukuthi abantu bakini if uyiNazaretha wedwa, if uyenza bangakwazi ukuthi bakwamukele ubuNazaretha, ilento yokuthi ufuna ukwenza izinto ngobuNazaretha ngoba nakhu wena usuyiNazaretha. Kanjani na? Kini bebehlaba ngamasabatha, bengcoba ngamasabatha, benza yonke into ngamasabatha, yabo. Kini nje bebenza ngendlela yabo, mhlawumbe noma kuzolungisa into zakhona bebiza mhlawumbe let's say babiza abalapha abathize noma babiza izinyanga, bebenza ngendlela yabo nje kini, right? Kutholakala ukuthi ngoba usuyiNazaretha bese ufisa ukuthi bayishintshe indlela abenza ngayo, yabo. Mhlawumbe usuyaqala ufisa ukuthi bangazenza izinto ngamasabatha, hayi ningazenza izinto ngamasabatha, if wenza into ngesabatha ayihlambulekile, basuke bengekho abadala, yabo. Leyo nto leyo iyadala ukuthi abantu bakini bangavumi ukuthi bakwamukele ubuNazaretha because kusuke sekuvela njengokuthi usuyabalawula, usuyabacontrola abantu bakini. Futhi kokunye kuyenzeka uthola ukuthi la khona ekhaya kuyokwenziwa khona izinto ngobuNazaretha, mhlawumbe ulo muzi uyakhiwa wena, hayi kini. Ikhona into kanjalo. Kodwa uthola ukuthi ngenxa yokuthi phela usukubona ukukhanya, yabo, usukubona ukuphila, ukufisela abantu bakini, nawe ungeve wenze ngoba ucontrol, usukwenziswa uthando ngoba usubonile ukukhanya ukuthi kungakuphi. Kodwa uthola ukuthi abantu bakini bona ababoni ngendlela obona ngayo wena, yabo. Phela le yobuNazaretha iyangombulelwa. Ungambulelwa wedwa, uthola ukuthi bonke kini abambulelwa, yabo. Iyangokumbulelwa. Uthola ukuthi manje usuyayifaka ngendlela oyifaka ngayo, hayi ngoba ucontrol, kodwa wenziwa uthando, ufuna kukhanya, ufuna kuloko, kodwa uthola ukuthi ayikho kubona, yabo. Leyo nto lo iyadala ukuthi bangakwazi ukuthi bakwamukele ubuNazaretha ngenxa yokuthi wena usuvela njengomuntu ofisa ukuthi yonke into manje yenziwe ngobuNazaretha. Abaze basho abanye usibani noma wasonto kaShembe nje useyasilawula manje. Usefuna ukuthi singayibasi imlilo ngesabatha, usefuna ukuthi singayibizi inyanga zethu sihambe siyonikela, usefuna ukuthi, yabo. Leyo nto leyo ngisho ngathi uyenza ngothando wena, but sometimes kuyenzeka kubantu bakini ingaveli kahle, yabo. Kube ngathi wena usuyalawula wena njengoba usuyiNazaretha. That's number 1. Isizathu sokuqala esidala ukuthi abantu bakini bangakwamukeli ubuNazaretha. Uthola ukuthi uthi agcina nje agcina isabatha nanani, awukakazi ubike ubuNazaretha bezochazela kini ngobuNazaretha ukuthi buyini. Awukakazi ubike ngisho ukubika ubuNazaretha ukuthi wena njengoba usuyiNazaretha, into yokuqala emele ukuthi uyenze ukuthi bubikwe kini ubuNazaretha. Abukakazi bubikwe, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe sekunezinto oyifisayo ukuthi bazenze kini, kanti vele abakavumi abanye abangale emathongeni, abakavumi ukuthi wena uyiNazaretha. So mebengakavumi abanye bazophika ngabasemhlabeni, labo basemhlabeni bese bayakulwisa. Uthona ufuna ukuzosilawula wona la. Into yokuqala leyo edala ukuthi abantu bangakwazi ukuthi bakwamukele ubuNazaretha, especially uma uyiNazaretha wedwa kini. Nami ngiyasifaka lapho phakathi. Okwesibili okudala ukuthi ubuNazaretha kini bungakwazi ukwamukeleka, especially musemndenini nabantu abangawona nhlobo amaNazaretha, mhlawumbe futhi nje abangakholelwa nhlobo, abangakazi futhi bakholelwe, ukuthi uma usuyiNazaretha awubusakwazi ukuhamba imicimbi eyenziwa ngesabatha. Ukuthola ukuthi kini bebevele behlaba ngamasabatha, bebengcoba ngamasabatha. Uthola ukuthi noma usuyiNazaretha kuzoqhubeka, bese kuyaphoqeleka ukuthi wena as ilunga lomndeni kumele ukuthi kini mekuhlatshiwe ngesabatha ube khona.
Now wena njengoba wazi umthetho eziNazaretha uzothola ukuthi uzocela ukuxolisa ukuthi ngeke ukwazi ukuphumelela bese bekubuka kambe abantu bakini. Kokunye uthola ukuthi kini kuzongcwatshwa bese ubukeka kambe ukuthi hawu usibanibani yindaba yena ayitshela angabe umgodi ngoba kushoniwe. Yabo uthi uyayichaza indaba ukuthi hayi ngiyiNazaretha bangayizwa nhlobo kube ngathi uzenza ngcono. Yes ubambile umthetho ngendlela eright kodwa kucaca ukuthi abayamkeli leyo. Kokunye bahlabe abantu bakini noma abafweni noma kuphi noma kini sekumele ukuthi kuhlinzwe la ngesabatha uthola ukuthi wena awukhululekile ngisho ukuthi udla ukudla ngoba ukudla kuphekwa ngalo isabatha. Yabo bese uvela njengomuntu oyitshelayo bese uyanyukeka emndenini. Even ngisho omakhelwane uthola ukuthi bazokubuka kambi ukuthi usibanibani kushoniwe akezi kamakhelwane. Yabo usibanibani kushoniwe akasondeli kamakhelwane kuze kusuka thina sisuka kude. Into edala lokho baze bakubuke kambi abantu mabenza imicimbi namadili abo nemingcwabo nawonke into ingoba nathi asibubiko ubuNazaretha. Yabona lento yokubika ubuNazaretha goes a long way. Ngoba uma ubika ubuNazaretha kini into eshayayo ukuthi phela yonke into esiyenziwa ngezimbuzi and izimbuzi ziyabiza and asafuyile. Yabo bancane kakhulu abantu athi bephenduka abe yiNazaretha abubika ubuNazaretha. Yabo so njengoba singabubika ubuNazaretha labantu esihlala nabo abasemakhaya nomakhelwane ababizwanga batshelwa ngawo ngoba akumele batshelwe wena. Bebetshelwe wena ngeke bezwe. Ayikho into abazoyitshelwa wena. Kumele kufika amaNazaretha kini ezobika ukuthi wena usuyiNazaretha. Njengoba usuyiNazaretha usuhamba kanjini. Njengoba usuyiNazaretha awusawenza u1, awusawenza u2, awusawenza u3. Menenza amadili nemingcwabo ningaphatheki kabe nibona ningamboni umakhanye ingoba indlela aseyithathile ihamba kanjini. Uma betshelwa amaNazaretha kukhona ngisho abagcotshwa kukhona ngisho abashumayeli bazoyizwa. Kuyothi mhla kamakhelwane behlabile bathi yindaba engafika umakhanye bese beyasha abanye omakhelwane ukuthi hayi uyiNazaretha loya kanje afika amakholwa sawabona kwaze kwahletshwa ngisho imbuzi kwabika ukuthi umakhanye oseyiNazaretha angeke asakwazi ukuphumelela ngemicimbi enziwa ngesabatha. Angakwazi ukufika ntambama esezovela ezomakhelwane mawukuthi khona isifo. Ugcina isabatha umakhanye safundiswa satshelwa sasikhona sonke sabizwa sonke sowomakhelwane wabizwa wonke umndeni watshelwa kodwa thina uthola ukuthi istage sokubika ubuNazaretha siyasijomba. So bese siyabatshela thina omakhelwane ukuthi hayi angikwazi ukuthi ngenze kanje ngoba ngiyiNazaretha bese bengakuzwa lokho bese sibukeka kambi amaNazaretha. Bese ubuNazaretha uthola ukuthi abakwazi abantu ukuthi bakwamukele ngobani babuke engathi indlela esenza ngayo asiphili nabantu kanti mhlawumbe izinto esijombile ezinye ezithize. So le yemicimbi namadili nemshado nawo wonke nemingcwabo iyenza ukuthi iNazaretha libukeke kambi especially uma uyiNazaretha wedwa kini noma emphakathini. Especially uma ukuthi awububikanga watshelwa wonke umphakathi noma watshelwa wonke umndeni wakho. Isizathu sesibili leso. Bese kuzothi isizathu sesithathu esidala ukuthi uma uyiNazaretha wedwa kini noma emphakathini bungakwazi ukuthi bamukeleke. Yilento yokufuna ukuthi kakhulukazi kini abantu bakini baphenduke baba amaNazaretha nabo. Le yobuNazaretha ayiyi ngokuthi uyifisa kanjani, ubafisela kanjani, ikhanya kanjani, iya ngokumbuleleka. Kungenzeka uthola ukuthi kini akekho umuntu oyophinda mbuleleke mhlawumbe wena kuphela. Kungenzeka mhlawumbe uthola ukuthi abantu abayo amaNazaretha bayophuma okhalweni lakho. Futhi nakhona okhalweni lakho kungenzeka uthola ukuthi abekho khona uyiNazaretha. Uthola ukuthi ingane zakho akho ngisho yodoba eyiNazaretha ngoba iya ngokumbuleleka. So le komunye ukuthola ukuthi uzophenduka abe yiNazaretha eseganiwe mhlawumbe uthola ukuthi unkosikazi baganana mhlawumbe besonto kwenye inkonzo. Uthola ukuthi manje omunye ophenduka usefisa lo munye ukuthi abe yiNazaretha kanti akabelwe lokho. Yabo uthola ukuthi usefisa nezingane zakhe zibe yiNazaretha kanti azabelwe lokho. Sometimes lokho kuyenzeka ukuthi
kudale ukuthi ubuNazaretha bungakwazi ukuthi bamukeleke kahle. Ezinye zezinto lezi kumele ukuthi uzamukele ukuthi okay, hayi, if it's meant to be, kuzokwenzeka ngendlela yakhona. If kumele kwenzeke, kuyazenzakalela ngendlela yakhona, not ukuthi wena mhlawumbe ubafisele abantu bakini ukuthi baphenduke babe wona. Mhlawumbe uzusho ngizobanikelela, kanti vele bebevele bengadalelwe ukuthi babe yiwona amaNazaretha. Ukuba iNazaretha akusiyona imvula enetha nombani, akusiyona into edalelwe wonke umuntu. Unfortunately, kungenzeka umndeni uphenduke wonke, kodwa futhi kungenzeka ukuthi awungadalelwe umndeni wakini ukuthi uphenduke wonke, kwakudalela ukuthi kuphenduke wena. Mhlawumbe kuwena ukhona oyophenduka enganyeni zakho, mhlawumbe futhi kuwena ukhona kubazukulu bakho oyophenduka, aqhubeke nendlela owayiqala wena njengoba waba yiNazaretha. So uthola ukuthi manje awusakwazi ukuthi wamukele kahle, usuzwe uyahluthuka ubona abantu bakini bengayinaki indaba yobuNazaretha, kanti cha, bebevele bengadalelwe yona. Into ebidalelwe wena, ebithunywe wena, ekumele ukuthi uyihambe wena ngendlela yeqiniso nangendlela okuyiyona. Ilezi zathu zontathu sometimes ey'dala ukuthi ubuNazaretha bungamukeleki kubantu abamaNazaretha ndawani. Siyabonga kakhulu.